Burusiya buramutse buzikoresheje habaho retaliation ivuye muri West cyane ubwo n'ubundi isi yabirangiye ntabwo isi yabo isi yabo isi yabo kuko ntabwo ntekereza yuko nuclear ikoreshejwe muri Ukraine cyangwa mu Burusiya yuko nanjye napfa ndi i Kigali. That's a lie. baravuga bati ingufu zikubye inshuro ibihumbi n'ibihumbi bya Still nuclear it's a lie. yaturikiye ntabwo Hiroshima byakwambuka na Nagasaki ntabwo byakwambuka Atlantic Ocean, byakwambuka Indian Ocean ngo Afurika isenyuke. Birasaba kuzijugunya muri Afurika kandi twe nta bibazo dufitanye na Big Brothers. So ni intambara z'abantu bakomeye bahurira ku meza. Urumva muri politike mpuzamahanga ntabwo impuhwe zikora, hakora inyungu. Ntabwo kuvuga cyo haba hapfuye abantu yo turababaye, that's a lie. Ayo magambo bayakoresha gusa batanga speech za diplomasi. Ndaguha urugero mu ntambara ya Iraq bayiteye kuko yakoze iki? Barayibeshyeye gifite indwara ngo nazo baragenda uza abantu bapfuye mu ntambara ya Iraq benshi cyane. hari uwigeze akurikiranwa mu rukiko kubera ese impuhwe zirahari? Reba Israel ibyo ikorera i Gaza, dukiza biriya biri ko biri mu impuhwe. Umwami Musinga yashyigikiye Abadage yohereza n'ingabo kurwana intambara y'isi ya mbere bitwaga Indubaruba, wari umutwe wari warashyizweho barabigishije imbunda barwanira Abadage. Icyo gihe mu ntambara y'isi ya mbere irangiye, of course Abadage barimo guhanwa bamburwa koloni bafatirwa n'ibindi bihano by'ubukungu. Intambara ninde uri ku ruhande rw'ukuri, ninde uri kurengana? Ese kurangira ni ukurangira aho ngaho hagararaho. Ibi njya nkunda kubivuga. Yego. Tugushimira cyane Bob Mugabe kuba wemeye kongera kuvugana na One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora nyarwanda. Ni byiza cyane kubana nawe, reka tugushimire cyane. Murakoze. Turi hano Kicukiro, ni ahantu umuntu yabona akantu ko kunywa n'icyo kurya, hanatuje muri nature nk'uko mubonaho Bob Mugabe yicaye. Reka tutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Turitse cyane ku birebana n'imibanire mpuzamahanga y'ibihugu bitandukanye. Turebe umwuka uri mu isi. Abantu batangiye kuvuga bati uyu mwuka uri mu isi urashyushye cyane, hari ibyago by'uko wavamo nk'ibyo twabonye muri 1939, nk'ibyo twabonye muri za 14. Ni intambara abenshi bise intambara y'isi. Bob Mugabe iyo usesenguye umwuka uhari muri iyi minsi, kujyana hagati ya Israel na Iran, intambara kuri Gaza, intambara ya Ukraine, kujyana hagati y'Abashinwa na Amerika, bishobora kubyara intambara y'isi ya gatatu. Ni bya bindi mvuga, intambara y'isi irashoboka ariko biterwa n'isi urimo. Intambara y'isi ya mbere yabereye cyane mu Burayi. Intambara y'isi ya kabiri nayo urebye intambara y'isi ya mbere yabereye i Burayi ariko igira impact kuri koloni z'i Burayi kuko hari harimo Afurika. Intambara y'isi ya mbere muribuka yuko yashojwe n'Abadage mu bibazo byabereye muri Autriche, mu prince waho, kubera ko global politics yari
yari arranged uburyo ari navuga amariyanse ubona bisa nk'amakoperative y'ibihugu byishyize hamwe kandi atandukanye. Ibyo byaje kubyara intambara iyo bise ngo ni iy'isi ya mbere, yari irimo Abadage. Icyo gihe Abadage baratsindwa, batsinzwe bafatirwa ibihano byo kwamburwa koloni zose bari bafite, ababatsinze barazigumana. Si n'ibyo gusa, hariho n'ibihugu byari koloni byakoronijwe byo muri Afurika, barwanye ku Badage nabo barahana. Muri aba ngaba navuga koloni zarwaniriye Abadage, harimo nka koloni y'u Rwanda. Umwami Musinga yashyigikiye Abadage, yohereza n'ingabo kurwana intambara y'isi ya mbere, bitwaga Indubaruba. Wari umutwe wari warashyizweho barabigishije imbunda barwanira Abadage. Icyo gihe mu ntambara y'isi ya mbere irangiye, of course Abadage barimo guhanwa bamburwa koloni, bafatirwa n'ibindi bihano by'ubukungu, byatumye bishyura amafaranga menshi. Hajyaho na gahunda zo kubaka Uburayi. Koloni zahanwe akenshi zaje guhanishwa kwamburwa ubutaka. Igihugu cyari kinini kikaba gito, ni gutyo za Masisi na Rucuro babyambuye u Rwanda babyomeka kuri Kongo. Ni gutyo mu Rukiga haruguru za Ndorwa, yari i Bufumbira, bahahereza Abongereza bari Uganda, bafata za Bwisha, bafata no muri za Sud Kivu bazihereza Kongo, bafata n'iyi ngiyi hafi ya Kibungo bahereza Abongereza bari bamaze gusimbura Abadage muri Tanzania. Ibyo rero zose zari ingaruka z'intambara y'isi ya mbere, ariko mu by'ukuri kuvuga ngo intambara y'isi ya mbere irwaniwe muri Afurika ntabwo ari gutyo byagenze. Intambara y'isi ya kabiri yari irimo n'ubundi n'Abadage, ariyo yaje kuvamo Shora, yavuyemo jenoside yakorewe Abayahudi, nayo yarwaniwe mu Burayi. Hari harimo Hitler afite alliance na Mussolini. Global politics yari ihari icyo gihe, byari ukurwanira dominance, kuko Hitler yashakaga gutegeka Uburayi bwose, ariko mu by'ukuri ibihugu yashakaga cyane byari ibihugu bibiri kugira ngo yumve ko Uburayi bufite. Yashakaga Uburusiya, ashaka n'Ubwongereza. Ibyo byatumye habaho intambara yitwa iya Vitaille yo mu Bufaransa, kuko yashakaga kunyura mu Bufaransa kugira ngo yatakinge Ubwongereza. Ingabo nanone zitwaga Allied Forces ziyobowe n'Abanyamerika, Abongereza, Ababiligi, Abafaransa. Ari cyo gihe cya Reis cyo kuzamuka k'umujenerali w'Umufaransa witwaga Charles de Gaulle. Icyo gihe nibwo bahagurutse kurwana, baranatsinda. Ariko mu gutsinda intambara ntabwo yahise irangira, kuko bari bagifite nibutse yuko mu ntambara y'isi ya mbere, mu bihugu byarwaniye Abadage, bimwe bitari ibyo muri Afurika byarahanwe n'ibindi by'Uburayi, ariko cyane cyane ubwami bwa Ottoman. Ubwami bwa Ottoman bwari bufite ibice bimwe birimo Turukiya n'ahandi hanini. Nibutse yuko ubwami bwa Ottoman bwakoroneje na Nuza na Israel kumara imyaka magana. Now mu bihano by'ubwami bwa Ottoman
ubwami bwa otomani bwahise busenyuka. Mm. Mu ntambara y'isi ya kabiri ubwami bwari bukomeye cyane bwafatanyaga na Hitler na Mussolini, bwari ubwami bw'Ubuyapani, Mm. kuko bwari buyobowe n'umwami w'abami w'Abayapani. Muri uko kubona basa nk'aho batsindwa, ubwo mwami w'abami ni Hirohito. Hirohito Mm. arangije, yari emperor, yari umwami w'abami. Mu kubona arimo gutsindwa, allied forces zirimo kurwana mu Bufaransa zisa nkaho zirimo gutsinda, abayapani bagaba igitero muri Amerika. Niba nibuka neza bakigabye za Hawaii, barasa amato menshi y'intambara y'Abanyamerika. Amerika irarakara, niho yakurije gahunda yo kurasa mu Buyapani ahantu hitwa Hiroshima na Nagasaki bakoresheje intwaro z'ubumara. Izo ntwaro zabaye a defining element, zabaye ikintu cy'impinduramatwara cyatumye Amerika igira icyubahiro nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. Bituma Amerika yubaka icyo nakwita world order, umurongo isi igomba kugenderaho. Nibwo mbere icyo gihe politiki nubwo zari zimeze mu ntambara y'isi ya mbere irangira, nibwo bashyizeho icyo bitaga League of Nations. Yego. Mu ntambara y'isi ya kabiri irangiye, League of Nations irasenyuka kuko yagombaga kubuza yuko hatazongera kubaho indi ntambara y'isi. Nyamara League of Nations ntabwo yashoboye guhagarika intambara y'isi, nicyo cyatumye intambara y'isi ya kabiri ibaho. Barayisenya bayihindura United Nations. Irimwo United Nations, iyo urebye ukuntu yubatse nka koperative, hariho abanyamuryango rusange ariko ntabwo aribo bafata umwanzuro. Hakabaho n'icyo nakwita biro ifatirwamo ibyemezo y'abakuru, nakwita imeza y'abakuru, ariyo Security Council. Ariko nanone kuko bari bamaze kwemeranya ikintu kimeze nka constitution, kimeze n'itegeko nshinga rigomba kugenga isi, ariyo United Nations Charter, itangazo ry'uburenganzira bwa muntu. Iriya ni naryo constitution y'isi, ukurikije ukuntu Abanyamerika bubatse isi n'abandi bafatanyije of the West muri alliance yabo, uburyo isi igomba kugenderaho. Yego. Bashyiraho biro, General Assembly hamwe na Security Council bigakora New York. Hakabaho rero na ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu, rikorera i Geneve mu Busuwisi. Yego. Hakabaho na mechanism zindi zigenda ziyunganira. So icyo gihe mu kubaka Uburayi nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, mbabarira kugira mu mateka maremare, ni ukugira ngo tubone deep understanding. habaye icyitwaga Marshall Plan. Yego. Marshall Plan yari yo kubaka Uburayi. Ariko Marshall Plan muri gahunda yo kuyishyiraho yabereye muri Massachusetts, niyo yaje kuvamo World Bank. Bashyiraho na FMI, ikigega mpuzamahanga cy'imari, IMF. Bashyiraho n'urukiko mpuzamahanga urukiko rwa Loni mpuzamahanga, International Court of Justice, rugomba gukemura amakimbirane mu buryo bwo gukoresha ubutabera, aho kugira ngo ibihugu bijye kurwana. Uburyo ibihugu na nyuma yaho byakomeje kugirana ibibazo by'imbibi, ninde nyiri iki kirwa, ubundi amazi yanjye agarukira he, hano ni hehe, urenze aya mazi ngomba kumusoresha ibiki. Ibyo byose International Court of Justice yagiye ibifataho umwanzuro mu masezerano ya Maritime, amategeko ya Maritime. Isi ya none ndacyagerageza kukuzanira
ngo nkwereke isi ya none uko yubatse, kuko nakuzaniye isi y'icyo gihe, politike y'isi uko y'icyo gihe kure yari yubatse mu ntambara y'isi ya mbere, iya kabiri, noneho nzaneho ariho nzira ku isi ya none ukuntu yubatse, bituruka ku uko umurongo watanzwe nyuma y'intambara y'isi ya kabiri. yego Nibutse ko muri Afurika cyane aho abantu barwanye intambara y'isi ya kabiri, naho wari uyoboye Itali, Benito Mussolini. Benito Mussolini, kuko Itali yari imaze yagiye ku butegetsi Itali idafite za koloni, atangira gushaka amakoloni, hamwe na hamwe baratsinzwe, ashakisha uburyo. Benito Mussolini na Itali ku nageze ubwaho yumva nayo ishaka gufata amakolonizi muri Afurika. Yari yaragerageje kurwana mbere na Nuza, mbere yari yaragerageje kurwana kugira ngo ifate Ethiopia, birayinanira. Bafata agace gatoya akaje kuba Eritrea, babigerageza noneho ubwa kabiri Benito Mussolini ayirwana cyane iyo ntambara, rimwe anesha icyo gihe ndibuka uriya mwami w'abami Haile Selassie niwe wari uyoboye Ethiopia, ariko kubera ko Ethiopia yari imaze gutera imbere, uribuka, urabona muri civilisation y'inganda n'ibiki byose no gutera imbere n'imiyoborere yari yarabikuye, cyane cyane ko yigiye mu mashuri y'abazungu n'iki aba westerners, yari yarashoboye kurevolutionalizinga economy n'imibereho y'abantu bo muri Ethiopia. uwo ni Haile Selassie. Mussolini amuteye asa n'umutsinda, actually aramutsinda kuko bafashe Addis. Hanyuma Haile Selassie aza guhungira mu Bongereza, Abongereza barongera baramugarura kubera na uprising y'abaturage banga Abataliyani, kugeza Abataliyani bavuye muri Ethiopia. Haile Selassie aragaruka arayobora, barwana n'igitero. Ubwo ndakubwira intambara y'isi ya kabiri, batsinda gutyo Mussolini. Ariko mbere ku butegetsi bwa nyirarume wa Haile Selassie witwaga Malik, bigeze na Nuzo Itali igeze gushaka gutera kugira ngo itsinde Ethiopia, birayinanira mu ntambara yitwa The Battle of Adwa, intambara mu gitero cya Adwa, batsindwa n'umukobwa wari uyoboye ingabo za Ethiopia, umwana w'umukobwa, like ise yari umwami, ayobora icyo gitero rwose, batsinda Itali, kandi Itali icyo gihe yari ifite intwaro zigezweho. Malik nubwo yari afite intwaro, ariko yari afite za ntwaro za zindi z'Abagande bita Rindangongere, za zindi z'igisasu kimwe, cyo gukubita igisasu kimwe bakakubwira uhagaze gato nshyiremo icya kabiri nkongeremo, tegereza nkongere. Nibyo bakoresheje mu rugamba rwa Adwa, bashobora gutsinda Itali. Ariko mu ntambara y'isi ya kabiri bakoresheje uprising, abaturage banga Abanyayitali, hakomeza kubaho rebel groups kugeza Itali itsinzwe, biragenda. Niyo mpamvu mu mateka Ethiopia itigeze ikolonizwa. Abandi bose barwanye intambara y'isi ya kabiri, barimo ba Idi Amin, barimo n'Abanyarwanda, ntacyo bagiye bisanga kuko barishyuraga, abazungu barishyuraga kugira ngo nimba ndi kukumva neza, intambara nubwo bayita intambara y'isi, ariko ni intambara ibihuje biriya bihugu bikomeye, byiyita nk'aho ari byo bihagarariye isi, byiyita isi. byo ntabwo bihagarariye isi, ahubwo byo ni isi, byiyita isi. Ibyo bihugu rero byiyita isi kuri ubu ngubu nanone biri kugenda bigongana. Yego, nicyo nasubizaga. Yego, politiki iriho ubu ngubu
i- remarkable element yatumye Amerika itinywa ni ikintu cya mbere ubukungu, yego, icya kabiri ni intwaro za kirimbuzi. Ubu zimaze kugirwa n'ibihugu byinshi. yego. Israel irazifite, Mhm. Nubwo Uburusiya itabyemera, burazifite, ubwo si mwabyemera. ngombwa ko ibyemera twe nuko tubizi. Naho biri bishobora kuhatunga urutoki kuri map, ni mu butayu bwa Negev. Ibyo ni ibintu byoroshye. Israel irabifite, Amerika irabifite, Pakistan irabifite, habe n'abashinwa, India irabifite, yego. abashinwa barabifite, Korea y'Amajyaruguru ndumva igiye kubisingirizaho intoki, Yego, ababirigi barayifite, yego. nuza Bongereza, abongereza barazifite, mbese nta muntu utazifite usibye Afurika nyine kubera ubutesi bwabo biberamo. Afurika y'Epfo yari izifite irazitanga, irazigivinga. Ariko ibyo nabyo ni manipulation. Urumva ikintu cya mbere nshaka kukubwira ni uko kugeza ubu ngubu tuvugana none aha ngaha, icyo kintu cy'intwaro za kirimbuzi ni ikintu gikomeye. Murakoze. Ni ikintu gikomeye cyane. Izi ntwaro zivuze iki mu gukomera kw'ibihugu Biragoye, no gutanga ijambo rya nyuma? biragoye yuko wavuga kuri buneri ufite intwaro za kirimbuzi nanjye siniguraseho, ubwo twese twapfa. Ibyo rero bituma intambara y'isi idashoboka, ntabwo ishoboka. Ntibashobora guterana kubera ko bazi ibyo bafite. Urumva ntabwo n'intambara zishoboka, ntabwo ari za ntambara zishobora gutuma zijya kuri level y'isi yose. Ntibishoboka kuko ndaguha urugero, buriya Abarusiya gahunda yari ihari kubera global rivalry and competition. Uburusiya, Ubushinwa, Iran ni ibihugu bisaba kubisenya kugira ngo bigabanye imbaraga, ariko ntiwabitera direct uri super power. Bibutse ko ibihugu bifite izo ntwaro byinshi biri mu kanama k'amahoro gashinzwe umutekano ku isi. Biri muri bya bindi bitanu bidahinduka, bihora birimo. Ariko hariho bimwe bitarimo. Biragoye cyane yuko habaho confrontation iri direct. Ndaguha urugero, niba ibihugu ya Western Alliance irimo NATO ishaka gusenya igisirikare cy'Uburusiya, ntabwo bari bubatere direct kubera ko bose bafite nuclear, ariko bashobora gufasha Ukraine ifitanye ibibazo n'Uburusiya, bakayiha amafaranga n'ibitwaro, bagakomeza barwana kugira ngo bace intege igisirikare cy'Uburusiya. Bashobora gufata Taiwan, iyo China kuri Russia, iyo ubwo se ntishobora kubona imbaraga zigiye kwishirana, ikaba yakoresha izo mbaraga za kirimbuzi kuko Ukraine yo ntazifite yakoresha ku Burusiya. Ariko buriya inyinshi Uburusiya bujya ku Burusiya, uzi ko bwari muri USSR mu gihe cy'intambara cya Cold War, mu gihe cy'intambara y'ubutita, inyinshi zari muri Ukraine actually. Yego. So ntabwo kubera ko NATO ishyigikiye Ukraine, Uburusiya bukoresheje nuclear weapons nabo bayirasa, ntabwo yabikora. Ijya ibikangakanga ariko ntabwo yabikora. Uburusiya buramutse buzikoresheje habaho retaliation ivuye muri West, ngo n'ubundi isi yabirangiye. Ntabwo isi yabo kuko ntabwo ntekereza yuko nuclear ikoreshejwe muri Ukraine cyangwa mu Burusiya yuko nanjye napfa ndi i Kigali. Baravuga bati ingufu zikubye inshuro ibihumbi n'ibihumbi bya nuclear yaturikiye Hiroshima na Nagasaki. Ntabwo byakwambuka Atlantic Ocean, byakwambuka Indian Ocean ngo Afurika isenyuke.
birasaba kuzijugunya muri afurika kandi twe nta bibazo dufitanye na big brothers. Mm. Izo ni intambara z'abantu bakomeye bahurira ku meza. Mm. Eh, ariko nabo ntabwo barwara direct. Mm. Baravuga bati ubushinwa turashaka ubuzegeye tubuhanganishe na Taiwan. Taiwan uko ntazifite bizatuma n'ubushinwa butazikoresha, ariko hagati mu gisirikare basenyuke. Iran ishobora kuba izifite cyangwa itazifite, reka tubahanganishe na Israeli. Israeli nayo kuriya So kuba kurasa Taiwan yahangana n'Ubushinwa, igihugu kirusha Taiwan imbaraga, abaturage bakahatikirira, iriya si yabo ntacyo bibabwiye. oya mbonake muri politike ntabwo ari gutyo bikora. Urumva muri politike mpuzamahanga ntabwo impuhwe zikora, hakora inyungu. Ntabwo kuvuga cyo haba hapfuye abantu yo turababaye, that's a lie. Ayo magambo bayakoresha gusa batanga speech za diplomasi. Ndaguha urugero mu ntambara ya Iraq bayiteye kuko yakoze iki? Barayibeshyeye gifite indwara ngo nazo baragenda, uzi abantu bapfuye mu ntambara ya Iraq. Hari uwigeze akurikiranwa mu rukiko kubera ese impuhwe zirahari. Reba Israel ibyo ikorera i Gaza, dukiza biriya biri ko biri mu impuhwe. Ikintu ushaka kuvuga ni ikintu cy'ingenzi cyane kijyanye n'uko impuhwe zikoreshwa muri diplomasi kugira ngo bagaragaze yuko bafite impuhwe, ariko muri politiki ntabwo ari gutyo bikora. Ibyo rero ni uburyarya, ikiri ku mutima wabo si cyo berekana ku munwa rwose. Dore se politiki ntabwo yubatse nk'idini, politiki ntabwo yubatse nk'umuryango w'uburenganzira bwa muntu. Yego, politiki yubatse comme akaruta kandi karakamira. Gutyo politiki yubatse nta hantu bihuriye na none se ubundi bafata inkunga bazijyana muri Iraq, tubatera inkunga, abanya Iraq barababaye. Afghanistan yo yarabyikururiye, ariko sitira abantu baguye mu ntambara yo muri Afghanistan ni benshi. Bob uri kubikomozaho mu buryo burambuye, wenda uri kutubwira impamvu zihishe inyuma bitandukanye n'ibyo abantu bari biteze kumva. Reka tuganire wenda nko ku kibazo cy'Uburusiya na Ukraine. Iyi ni intambara ki? Intambara ninde uri ku ruhande rw'ukuri, ninde uri kurengana? Ese kurangira ni ukurangira aho ngaho hagararaho. Ibi njya nkunda kubivuga. Yego, iyo habaye intambara amasasu akavuga, yego, victime wa mbere ntabwo ari umuntu, ni ukuri. ukuri niko kuhagendera mbere, niko kubanza kuhakomerekera. Cya kabiri, ukuri kugasigara gufitwe n'umuntu ukomeye muri iyo ntambara. World order yubatse ko ibihugu bikomeye biguma bikomeye, bishobora no gusubiranamo kubera ikintu cya dominance na competition. Ariko nanone ikindi cya kabiri gishobora kuba nanone muri kwa kubaka UN, IMF, bakubaka n'urukiko mpuzamahanga, bubatse n'icyo bita international media. International media rero one nation ntabwo irimo. International media turavuga BBC, Ijwi Amerika, France 24. International media one nation ntabwo turimo. Ntabwo murimo, ko ibyo byo mubyikuremo. Niba mujya munabyibwira, iyo ni isi yanyu, ariko mu isi yabo ntabwo mwe murimo. Yego. Si ibyo gusa bubatse, ntabwo bubatse UN, bakubaka n'urukiko, bakubaka n'uburenganzira bwa muntu, bakubaka n'ariya mabanke na biriya bigega bitanga amafaranga. Bubatse n'itangazamakuru ryabo. Iryabo niryo dukesha amakuru dufite.
ukuri inkuru idominetize isi ya yindi yabo, niko abantu bafata ko ari ukuri. ariko batubwira ko Reka itangazamakuru nk'urugero, ryabo ari reka nk'urugero, professional oya, n'abanyamakuru barikorera oya, ari oya, abaprofesiyoneri. rekeraho icyo kibazo w'ikibazo, ibyo ngibyo uzabibaza uri ahandi. Reka tugende gutya. Urabona buriya inkuru, nguhe urugero, urabona inkuru y'umuhigi, haba hahiga umuntu ufite ibikoresho byo guhiga, ariko hari n'umuhigo uhigwa. Yego. Sometimes umuhigo fights back, ariko inkuru tumenya ni iy'umuhigi w'igitangaza, kuko umuhigo ntabwo ufite ijwi, nta nubwo ufite aho urinyuza. turi kujyana. Buriya ni nacyo kibazo cy'abatalibani. Buriya abatalibani bahangamye abanyamerika mu bintu bigoye cyane cyane, ariko bashobora kurwana nabo. Yewe Amerika irabarasa ibakuraho muri Afghanistan, abatalibani baragaruka bisubiza igihugu. Ibyo rero ni bya bindi nakubwiraga by'umuhigi wivuga ibigwi, kuko umuhigo udafite aho unyuza ijwi, nta jwi ufite. nta jwi ushobora ufite. gusanga n'uwo muhigo ufite n'inkuru nziza yo kuvuga, ariko ntubona aho uyivugira. Of course ntabwo tukazajya yavuga. duhora twumva iy'umuhizi gusa. Cyane Y'umuhigi. cyane. Eh, Ariko ikibazo kirahari, isi ukuntu yubatse, ukuri kwaho ni guke, kandi tugukesha itangazamakuru ryabo. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane. mu bitangazamakuru byo uri kuvuga, iyo usomye kuri Vladimir Vladimirovich Putin, ni umuntu mubi, ni umunyagitugu ushaka koreka isi, uri kubangamira